أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبتي أخون أقول من كم هما دو غري مقولنا ما دفعوغا ممسكتوغا كوريا مجندني رسول الله صلى الله عليه وسلم کے سنتوغا مچا اللي الوالا كوريا جندا سلسلة درستك اگوتو مهار اقول میں كوريا مجندني امام بخاري رحمه الله لوافا و الجامع الصحيح کے شرح مشارحة اقول میں مي بلالني كوني أقول دنو من أفدان مختصر كمان تكرار تنولا جماع كورفاوا مختصر جماع كورمك. إيكو تقول من أم فهم رواك دكا فواني عمرو بن عاص کے دریکلون عبد الله بن عمرو بن عاص کے روایت به گتون أي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. اجترون ابو موسى الاشعري رضي الله عنه كلي فانوغه روايه اسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم غاريوغا دنون كما يا رسول الله اي الاسلام افضل ام ماتيوري وگموا اسلامك كوبا اگمانك اسلام دينوغا قران ام ماv وگموا كمكي كوباهي. قال حديث قرباني من سلم المسلمون من لسانه ويده ميهكو انغه دولا اتوغه نوباك مهم سلام وگموا امي ما عمرو بن عاص کے دریکلون عبد الله بن عمرو بن عاص کے روایتوغا میوا هم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مي غندكن هما ان عبارات رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قرباني من سلم المسلمون من لسانه ويده. صحابين سؤال قرباني اي الاسلام افضل اسلام دينو گترين كون كمن هي ام هيوكم بودوگم اگو من نفنه روايه تقبل لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ميغوت اكليفانا قرون سؤال تك دفي الجواب النونك أي الإسلام أفضل أي الإسلام خير إما هو جموا إسلام نوتا إما ما بجموا إسلام كما كي كبات إهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ميتانغا حديث قرباني إسلام دينوغا ركونتا سوابكي إسلام دينوغا إما ما كما كان أناني دينوغا ركونتا إهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ميتنوغا بيان قرباني دينوغا ركونتا كنو مي ركونتا كي اي اسلام كم غمتي غميا حرمتكا اينا قائم قرنجه ركونتا كي انما اسلام دينوغا هور اينا دين ديني غتون قران ام رغلو كمكي كوباتو سوال قربان هم كليفان السؤال انغي ودا غنوا هم ور صاف كو كليفان جواب ديفن اكمكو اكي تنتانغا رسول الله صلى الله عليه وسلم اكي بيكلون اكي جواب دوا فاتا اگمنا مي فنني مي اگم وسنادن مهم نكوتا اي الاسلام افضل اسلام دينو غوا ام ماكمكي كوبات نوتا اي الاسلام خير اسلام دينو غوا ام هيوكمكي كوبات سؤال دنه مكلفن صلى الله عليه وسلم اكي بيكلون جواب دفنه هيكوتا ميتانغا رسول الله صلى الله عليه وسلم غاريوغا سؤال دنو مون اكليك فان صلى الله عليه وسلم
mi riwayatu me jawab devani man salima al muslimuna min lisani wa yadi mi haku enage dula atuge nubakamun ehemmu salame vigen wa mi ha kuriga agun wani mi ibaratuge sharaha war tafsil ko kiyadif derege matin adi emme fahurege gina wa ka gumen bina ko fa wani wes migotuge mach jehgen riwayat gumen balala ruga abu musa ge riwayat ge fahatun dengo riwayat ki anekkaves abdullah ibn amr ibn as ge riwayat agon dannawa fa wani kurige detin re ga gumen wani abdullah ibn amr ibn as ge tarjuman sirata begotum wa ka dakka adi agon danno mon gendiyan ekalege fanaki hadith riwa kurvi emme mashhur emme gina riwa kore fasbe kanunge tereng ebbe kaleki adi sahabi be kanunge tereng fiqhi masale ga abadala hataru abdullah eggotaka vidalo ejjai emme wargodoge kamuga bedeve e hataru abdullah ge terega himene abdullah ibn amr ibn as den abdullah ibn umar abdullah ibn abbas abdullah ibn zubair mi hataru bekanun mi hataru abdullah ekkamegga eggotaka vidalu wejjiya era iye warugada kamabbele ehem abdullah ibn amr ibn as ki agun kurin hama ereta gota qurar ko danno gendiye gota fiqhu veri aluveri ilum veri zahidu bekale tanawas bekale heda kurave bekale komme mi de riwayat agumen balalumun manaki abu musa ge riwayata adi abdullah ibn amr ibn as ke den fahatum min riwayat agumen balalima rasulullah sallallahu alaihi wasallam gari hoga amr ibn abu musa ge riwayat ga bekale suwal midannawani ayyul islam afdal abdullah ibn amr ibn as ke riwayat ga suwal midannawani ayyul islam khair islam dinuga emme maikkamaki ko bato islam dinuga emme hewegen wa kamaki ko bato de riwayatu ekam ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge jawabu tafatu detanga vidal no eggotaka manaki debe kalunna jawabu devwa fani degotaka mi agondo mi ishara kollon nukutak abdullah ibn amr ibn as ke riwayatu ga mi annani anna rajulan sala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul islam khair اسلام دينو كترين امه هيوكما كي كوباهي قال حديث كرفني تطعم الطعام تبا كان دينو مي وتقرأ السلام وتقرئ السلام تبا سلام قوالم مانك سلام فترمي ويشامس جنان سلام كرمي على من عرفت ومن لم تعرف تبا دنمي هنشان ودنمي هنشان هم دي جواب مئنني كوري روايتكم من سلم المسلمون من لسانه ويده miya begoton ilmerin vidalwani rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihan a sual dannawa bekalek halat riya kuravva ekalek fan jawab devon ebekaleki ebekalek sifaga ebekalek aadaga not ebekalek tobiyatuga not am halatuga ekamek ahulwari bekalek kam wanya boda ekamaka ekalek fan hivvor devon wanake ebekale ko kame nukuravwa hen hiwa kame kurma vidalong badaluga boda kurave bawato kamakan ebekale ka hivvor devwa ei ebekale ka devwa jawabuga ei ebekale ge nisbatuga emmanagalogo em agol men min libigannan muhimmu en nukuta akinote filawlaki huriha emmennaka huriha kame nukurave nuwata wakifade kamakan emmennen ahulweri nuwan komme mihaku es hunnane emihaku ahulweri kam bodu kame emiye kurahivwa kuram faseha kurave hewkanta bay mihunna ki rode fuma wara farita mihu wara faseha emihunna rode fala komme ma bodu taklif taken ufuna nujehi nota ma bodu kame kurani kam ihsas nukurevi rode fala maki eves kamenno bay mihunna ka emihun gina gina rode fun emihunnan hewkam bodu mifada basfurta ka gum badalar ekam bay mihunna ki rode fun e wara bodu kame kiriya farul rode hifaleven e bay mihunga tobiyatu ga hunnoga ehme ma emihunnan faharuga ekamako emihunna eha bodu kama kan noda regandoga damwar helagen damuna madu kor misalak nuniya sodaka ekkurun enake fasa hori mihen nota netasena gatuga hori mimbarakun sodaka ekkura
ehmi ma lobeta khunne mi agun men ngeni islam ge fasehaka islam ge fasehaka nuwata islam ge luika nuwata islam wani komme miheku es emiheku jubilliya gotun emiha khalu kureifa wa gota enaga tobiyata ek gotan magutana was kodifaka deenuge bodeti wajibta wahi gotaka kande elifa huri iruga egota kande elu maffu den heyo darumaya thawab ituru kurma emiha qur'an amal takan oti emihegge nafsa emihegge tobiyata emihegge mali halata emihegge hituge fahikama mi huriha kamen huri gotaka balagen emiheku kuriye diunka emima huriha mennaki ebbamatuge ekkame qura baykamuga waka kommehenne nujhene emiheka vi heukamen emihe kurmuga muradi wa mundam rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihan as sualu dannawa faratuge tobiyata egota ekalefan sallallahu alaihi wasallam emihegge nisbatun e jawabu devani emima abu musa al-ashari radiyallahu anhu riwayat ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kur man salima al-muslimuna min lisani wa yadi emi islam dinuga emme makamaki miheku emihage dula atuga nobakamun ehem mistakun salame koffa otume eyi islam dinu faradun kurun emme ragalu kamak ehmi ma mi agum farwa teriwan jekam kurira gunwani war bodam mi mawduga wa kadakkaf migot agum amal nukoffi kam wana megen urakka terikamuge machabes agudwani wa kadakkaf mane ki islam emiye kibaga wajib islam ena kibaga furihamamuge hekkeke ei enage dula atuge nobakamun ehem muslimun salame vegenvu enage dula atuge nobakamun ehem muslimun salame nuwa kama vanama enage wajib islamuga manike ena kibaga hurun wajib islami sifaga unikan about ei fafaveri mundana kama tebe funna hagigatuga darus adosum gende be alunna igewada gannawane kuririya gondu wani warab bodan ewahaka tafsil kolla imam bukhari rahimahullah mi riwayan abu musa radiyallahu anhu ge mi riwaya gennawa fmani bab ayyul islami afdal islam dinuga emme mavegem wakamaki kobahi awon kurigas dannaw mon asfan imam bukhari rahimahullah ekade gufanoge aslo figuhu verikama hunar verikama kavikama akuga mawdu denegatumge warugada kamun ekadek fan bay faru babu gennawa fawa mafhum bay farataka nengi ebade kuri denne gota kuri regal gon denne gota ekadek fan riwaya gennawa fe bawe mihunge hitan e riwayan ei e mawduga oidane riwaya tekkama hitavesna rafada tantanuga ehmima ilumberin vidal wani imam bukhari ge figuhu wani ekale fanu ge tabwibuge mane ekale fan babu gennawa fawa gotun ei ekale fanu ge figuhu veri kame dalil ko devvel anekam kagol denne bin babu gennawa ekale fan amille ful bas fule vidanu ge badaluga hadisu ge ibarata kunne nangawani ei fotaki hadis fotaka vefa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis bas fultaka kurbe ihtirama ekuga e hadis bas fulun nengevene babe bennevene babe kama vanya egote kayfan genno ne miriwa e kayfan genno woni mi babu il islam afdal islam dinuga emme mavegem wa kamaki emme matiregem wa kamaki ko bahiye nangane wonu babe awon dannawala fawane agomen riwayatege wahaka genne iruga ala sahabi be kala ko rawi gotuga atoji kama bana be kala ge tarjama agomen jehlana kama abu musa al-ashari ge tarjama agomen irada korawiya denganna rega wahaka dakkalana sobaki fahatuga mioti hama mi mawdu goy hadisaka wefa agomen abdullah ibn amr ibn as ke tarjama wani kuri re tawga war tafsir ko wahaka dakka nimma hem abdullah ibn amr رضي الله عنه رواية أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير إسلام دين غيمه هيو كما كي كوباهي سؤال دنون رواية إمام بخاري مي رواية تكرار وكتن تاجن نافع
එතනකි හදීස් ke ඉන්න ගොත බල්ලවෆ බාබ් ඉطعام الطعام من الاسلام කාන් දිනුමකි කෙউන් කාන් දිනුමකි ඒ ඉස්ලාම් දිනුක තරෙම් වාකමකේ නංගනවුණු බාබු ගයා බාබු ඉෆ්ෂා ඉස්සලාමි من الاسلام සලාම් ෆෙතුරුම් মানেකි එම්මෙන්න සලාම් ගොන් දන්න මිහුන්නා නොදන්න මිහුන්ගේ තරේගා සලාම් ෆෙතුරුම් ඒ ඉස්ලාම් කම්ගේ තරේගා වාකමකේ බාබු සලාම් ලිල් මාරිෆති وغير المعرفه එහෙම් බාබෙග්ගා engunas nengunas salam goalumuge bab imam bukhari gennawa fa babu take mehma hataru tim babe ga ekale fanu mi riwaya gennawa fa miwan hadis kurawani tut'imu at'am tiba kan dinuma loba dakhunne kan dinuma ki tafatukam rufiya di sadaga kurma tafatu kamengai mihe ko benumwa echen ehen ecche dinuma keuma agomenge terega hama ibe mun dane keumegge wahaka kan de wahaka kan libumaki faharegga ene liben huri faasa vore e kan libe etig agu e dam madu ecche kamuga vies ka echen emihe ka libunima libe ufa boduwan sababaki enage nafsan evogutu eti evani tayyar kuref emvima kaiche libba dinima libe ufa ene bodu egende fasa foche libuma vore komme fara emvima wakin kewmuge wahaka miyannani eggutu kasmiga mane nu fasa behum so daga kurmuge wahakata baawro ebori asfa mitunuga maqsad ki hama kaiche mi hunna kandinu mi algomenge salaferi bekalonge sifay rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge zamanun feshikin as mihara hame ves agumenge terega heolafa farata kan dinumuga mashghulwa bay farata adi khassako lobeta khunne mi kan dinun tahuga agumenna fennani sahabi bekalunge duwaswarum feshigen kan devumuga bay bekalun ekan kurawani war sirriyatu eggotakavves kaet kolu libe mihaya in aharo de aharo tin aharo hataro aharo fas aharo aharo ki kuranto kaichi sodaga kura fara maruwegen diya manuniya e kottu annani kuntaam kan nenge fada sirriyatuga ekan kurawwa bekalun e rusul uluvum gendevi sahabi bekalun ge terega ali gafanu fada bekalun na behegutun riwawegen asfave adiwes enum bebe kalunna behegutun tafatu gina riwayat tan asfe ebe kada ko awhara wada genno mafahuga mista kunna engen dani keun huttu nima kaati awun huttu nima nuwata ebe kalege hashiganum faha kurave adia khilafu alamat fennan hurmuge sawbun janaza ge terega ebe kalunna ekam faha kuravegen ihsabum mista kunna eka engen dan lobata khunne amalu Allah subhanahu wa ta'ala taka ikhlas rikam ak sirru kurmaki ei waram mati rikam abadus agumen balam wane Allah ayuga sirrun algumen kura kame onnam wan Allah ayuga sirrun algumen kura hewa amalen onnam wan ehen evves farataka nenge amale algumenna Allah deterega onnam wane ehen evves alaka nenge sirru hewa amaltake nuwata amale ege sobun Allah subhanahu wa ta'ala ya argumenna detere gonna gulun waruga devegendan ballawa salafere bekalun ebe bekalun ge bayin amalta ki ebe bekalun ge ambin navs nenge amalta bay bekalun muri hayatu ga reelukon korawwa ambi miha ves nenge ambi miha kuga ambi miha nidendin wogut heda kurma fahu ambi miha nida nidige teriya rangala gembunima nota garaguwima nota orgode nidi ama nidije kan kashoruwima den namadu kurawwan heleben baruga namadu kurawwa nimige egote sirriyatuga ebe kalukan kurawum genda be kalun ete zaman 30 40 aharwanden sunna roda hippom gendawa fawe ambikambalonge appulun tashibari haddawagi ehnamas ambikambalun nengi bay bekalun hendunu fatis wogutuga masakkatan nikume wada gannawani tashibari hifagi
embori giyan annani kommes bekan e taribari sodaga koffa ambikam balun hi korawwa gotun farikulu wakin ege wada gennevi ekamaku eduhu ebekala hunnawni rode e gota rode hunnam ga 30 saali saharu gina faran Allah subhanahu wa ta'ala ge hikme wantakamun e alatukunge niyatuge teduweri kama akuga mifada amaltan ebekalun duniya do ko diuma fo kommes gotakun Allah subhanahu wa ta'ala mistakunna engene go minwar korawa ebekale haya puluga ekan nengunas sawbaki mistonge heyo duaya mistonge ibren ebekalunge haya pulu mistakunna ibre libigen diumattaka ehmima agun menge tereng salaferi bekalun mizamanu gabes bay bekalunaki bay mihunaki emihun kura bay kankan Allah subhanahu wa ta'ala ekani enge fada sirriyatuga Allah ga onna has sarair take gingule bekalun take ehmi agun men balam vi Allah hannu farataka nenge faafen agun menge be vetenu Allah hannu farataka nenge faafen otanu demvi eya ekuga Allah hannu farataka nenge heo kantatta agun men kurave to balam vi ege mane nu hama huriya kamaki sirrun kuraven jehene kankame faadu gaves bay kankan kuraven kuramwan misalaka sadaqatuge tereng huriha sadaqataki ei sirriyatuga kuraven jehene kankame nu huriha kame sirren nos kuraven Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hayapulu gaves agomenna ekankam woni dakkawa debwaf sahabi bekalunan amur kuravwagen waguta ekale fanu sadaqa jama kuravwa fe bahuri ebbe kalege isnenge mon den ehin huriha bekalun sadaga kurevumuga bare wada gannawa furi halatte sebur hame gota sirriyatu gos sadaga kuramon damwan agondo kuri rega Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhu ge riwayatuga note kayfan tarjuma ga agondo dannawal ne kayfan vidalwe tanawas kamun nota mudawari kamun hebennete hamekani ena miyatun sadaga kurumun hed kurumun damiha fiyawa emvima kanatunna watum wasamiha sadaga kurumun damwan egamane ki bayfaro fenna gota anabba faro sirriyatum was kurumun damwan sirriyatuga sadaga kurumuge baba ki was muhim babe egamane nu miheku faaloga sadaga kurun ena ki dekkunteri kavvume faaloga baykankan hama kurang ebaje ehem mihunna ekama hivvordinum gotun ekan kuram vejjikan hamukurum gotu bay kankamaki faanu ganuni nukurwen kan misalaka agome miskituga mi ada kura namad misalakan hajja umra fadakan kam mistakunna nufeni mistakunna nengi ekan kame ade nukurwen ekan kan kurweni mistakunna fenigin ekamuga agome ituran ikhlaq seriwa masakke kurima ekan kam wes ei agomena dekkun terikama nula korwe kankan kamuga evegendan tut'imu at'am tiba kan dinume ka echi kan dinume en kura gol denne fadan ka echi ga ege zatuga nafsutaka shogu warikan hunnan ege agaki ei fasa gotum bala ruga emiha libidan no devidan fasa wur kuda echi kamuga vies وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف تبا سلام قومي تبا دن ميهن شا ندن ميهن مي اسلام دينوغا سلام قوم ونغوتك تبا دن ميهن شا ندن ميهن كين توغل من گتريغا එකන් හිඟනේ මිහාරු එහෙන්තෝ දන්න මීහුන්නා නොදන්න මීහුන්නත්තෝ නොත නොදන්න මීහුන්නත්තෝ නොත දන්න මීහුන්න එකනිතෝ ශක්‍ය වෙස්නෙන් අවගොන් මෙන්ගේ තෙරෙන් නොදන්න මීහුන්න සලාම් ගෝවාලා උළුන් ඒ ගෙල්ලිගින් ගොස්ෆාවා ආදේ ખાસකම් අවගොන් දන්නවානි හිතාමයක් අවගොන් මෙන්ගේ තෙරේගා එකම් බොඩේ බෙන් ඉස්ලාමී මුජ්තමතක خلافه adis bay tantonuga ekan faha kureve engunas nengunas alafenna mi haves salam gowalamu datam fen ehnamas agum menge terega warabboda
kuda efawaka islam diinuge mi loebba ukhuwetterikan badahivegen daane sababaki tima danna mihunna nudanna mihunna ves salam gowale mun diu em rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawa fave qiyame kaariyumuge alamate gotuga nota qiyamatuge alamate gotuga miha ena danna mihunna nuni salam nugowan nota ena danna miha salam go mafon nudanna miha salam nugowan eme qiyame kaariyum kamuge alamaten ei egota ekam vegen diu miido algormenna efada manzarta mifennen kobato lobeto khunne salam go alomaki salam go alomaki ei duniyege ehen evves bayaku eka ko aneka ebbe ko anebbe ka baddalwa hinduga mikiya greetinna mulin tafatu kame nota tahiyya ya mulin tafatu tahiyya islam dinuga mi gowale beni waram matiori gowalem furtama kamaki assalam ay allah subhanahu wa ta'ala ge mativeri ismu furta kutereng ismu fure evima allah subhanahu wa ta'ala ay haqiqatuga assalam maki ila subhanahu wa ta'ala i salamet terikama rakkat terikan devva fara ema agome mi ulanu kurani ila subhanahu wa ta'ala ge salamu ila subhanahu wa ta'ala ge salamet terikama rakkat terikamu anikaya timange faratun rakkat terikan hurikama em haqiqatuga islam diinuga assalamu alaikum gowalem ge mane ki emiha e bayan ko deni timage faratun den tibaya evs gonae nuforan emia notami salam feturma almuslimu man salima almuslimuna min lisani wa yadiya waraboda gulunge bay sawbaki ei amali gotun ene kan kuru mi ena furatama baddalwa wagutum fishkin kura i'lan emihka yangani dannash assalamaki allah subhanahu wa ta'ala rakkatir kama salametir kan devwa farat em assalamu alaikum allah subhanahu wa ta'ala ge hadutum wa rakkatir kama salametir kan tibage machno tibami ge machve em timange faratum ves tibaya wani rakkatir kama salametir kama ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى رحمته أدي الله سبحانه وتعالى بركاته تباق بجوت مي يترك كروي الدعاء إنما أم كور منون السلام عليكم تباميون جماعة نو تباق جماعة سلام نو تركات ركان هوتة أقول من إيكا كونكا إعلانو ميكورن هم بما دينو جميونني سلام كورمكي سنة غوتوغا mane kiiswe salam kurumaki ei sunnate ehnamas e jawab dinumaki ei wajibe fardi goto mi khutta ehem mihako e naya not jamaate ge mihum wes as farudaka salam goala fiya e nage macha wajibuane e salamuge radduga wa alaikumus salam kyu ehnamas jamaate tibba wakin amihaku e huriha menna salam goalumu emmen wakin kommehen nujehene salama jawabu dek e huriha men wa alaikumus salam wa rahmatullahi kiya kan nujen egeteren ekaku salama raddu dinum fuden ege mane ki emmen ge faratun e kifayatuge wajibukan nuwata kifayatuge farudukan ihsabun fudigen di den islam dinuga salam gowanumuge adab to kebes kande elifabe hem algol kuri medennevi evvis bayko evvis taniga ebbe ko anebbe ka baddaluwe mikura tahiyya nuwata mikiya greeting naki islam dinuge mi mativeri duaya mulin tafatu duay muli miha yang e bayan ko misaka bay mihum kiyafane صباح الخير هو بيجين با هندونك نوتا مساء الخير رنگلو حبيرك good morning good evening
mi wagut nisbek kofa bunela ech mi rangalo havire ke rangalo henduneke ekamaku islam diinuga mi gowalani assalamu alaikum tibaya rakkatarikama salametirkum mutte assalam allah subhanahu wa taala gi hadurtu adi salamun timam tibaya salametirikama aman kama rakkatirikandem ema miheka ena ei hendunu kama vanya hendunu rangalu kama not haviru kama vanya haviru rangalu kama bunelu makun ei adi midennewunu salametirikama rakkatirikan ena genis deni kinu adi furihama gotaki wa rahmatullahi wa barakatuh allah ga rahmata adi ila subhanahu wa taala ga baraka tibage maccan no tibame ga maccan hutte kiu em allah subhanahu wa taala kirit qur'anu ga wahi korwa fani tibame ga terem bayaka salam korevijje kama vanama no salam gowale vijje kama vanama eya effada salamakun raddu desh nuwata evure heowegemba manaki assalamu alaikum miha gowala fiya assalamu alaikum wa alaikum assalam nuwata wa alaikum assalam wa rahmatullah nuta wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mifadan gowala shamihi ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ifadan gowala fiya algon menna oti hama eminvar ena edwa ko dimmimar ena radduga jawab dari hisabun defaratum wasmi ulan kuri allah subhanahu wa taala hekikon ila subhanahu wa taala ge hadratum salamet tilkan hurifada timam min ebbe ko anebbe ge macha aman kama salamet tilkan libigembe he mi salamet tilkama aman kama ki algomen danna mi hunna nudanna mi hunga macha wes amwe feturifa onnje salamet tilkame muslimun kamuga wati hemwegin kuri riwayatu ge yoti من سلم المسلمون من لساني ويدي انا دولا اتغنو باكمون هم مسلمون سلام وگم وامي هاي مي روايتغا ميوتي وتقري السلام على من عرفت ومن لم تعرف تبادن ميه كشاد ندن ميه كمغاويس ميه ك سلام غوان لو بدخني مسلمكو مسلمكو ان مسلمك تكا ادا كورنجه حقو تكبه بي روايه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان كروا فاوا mi haggu tawge terega bayan kurwa fawa hakameve ege tereng ekkamaki ei salam gowala afkama vanama e salama raddu dinu no te jawab dariu ei muslimaku ane muslimataka ada kuranje hagge ema iswe mi salam gowala afkama vanama e jawab nodi hurege nuwe e raddu denji e radduga ena e gowali fadan nuwata evure heowegemba salamakum agolmen raddudi jawab dari wanje dengu riwayataki anas radhiyallahu anhu gari hun aswa riwayat anas radhiyallahu anhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam farapun riwayat kurwa fi riwayataki la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi tebami ngotereng evesmiyaku iman vikamuga nuweye enage akhayat taka edijjo maddanden enage nafsan ede edu miga babek gotuga imam bukhari rahimahullah gennawa wani babu min al imani an yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi iman kamuga terem wa kameke ei miha enage nafsan kura lobi ede nafsan ede kamaka ede kankama enage akhaya lobi kuru lobi dakhunne haqiqatuga algon menge nafsuta warabbodan hanuwan ebaje hama hawa nafsuge eduntaka eggotan algon menge nafsu dukollagen ulegin algon mennaka salamel lebekan ei aslo mi islamuge tarbiyatuge wargoda kamaki ei aslo mi islamu mujtama bina kura gotaki mihiri bodeti wahaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariha ibaratu ikalek fane bayan kurvani لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه تيابامي ترين إبس ميوك إيمان بكمغا نوي إنك أخايا تكاينا لوبي كف مداندن إنك نفسك لوبي كورا كانتا مي ورن حساس أو قمنا ورب بڑا فروات رويگي نوني نكور وينكم
algon menge hituge balimadukan ekiga fiduwalan jehene mikan algon men sabit kurakama vanya mi hadisan algon men amal kurakama vanya algon men jeheni algon menge hituga hori hasadaya roliveri kama boda kama kiburu veri kamuge sifatan ekiga fohela mi islam algon men na daskodde akhlaqi lobeta khun ehmi ballawa suwalaki mi haro mi hadis ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan qurwa mi bani la yu'minu ahadukum tiyabami ngutene ibismuk iman bikamuga nuwe hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi enage nafsa ena lobi kura kantan enage akhayataka lobi kufuma dandin labata khunne visna fikur kollav misalaka algon men na libuni tanawas kame fasa gotu nuwata ilmu gotu nuwata duniyawi ehmes kamek geteren etanawas kama e ilma e fasa ya e hunara mihuriya kam ka gomme balado mafau timaya mikan libifa waniko tima ekan timage akhaga mane ki ekennu hagigatuga sawbaki hadis kam yoti li akhihi em nakirae إضافة كورفيجيا إن دليل كدني عموم عامك إما هوريها مسلمون أرجون من جه هتون مي إدني أرجون من ليبي كانت ليبوما نت أرجون من ليفا ونيوم ليبوما أصله إده ويتو أرجون من كتم ميهون نتو إده وني تناوس كم قهول وريا كم أبيس ilmu libigem wa miha kamugawes hunaru libigem wa miha kamugawes fannu veriya kamugawes enen e libifawa kamen anen akhunna libumattaka enage hituga ruhun oti kitam mihugeto kubatu algon mennan e ruhun hituga otumun wane gellumaki algon menge fannu gellento algon menge faasa gellento algon menge mudawrikan gellento algon menge hunaru gellento no hame ke nagom men hitu gonnam vi ruhume timage akhaya bes ekankan libum ei hama emmerangalu kameke libumang edeme nulibida nuwas liben huriha emmennakan evvaraka tanawas kamebes huriha emmennaka evvaraka ilmebes huriha emmennan evvaraka hunarevs nuliben ehen namawes algon menge hisaf kurmattaka ekkala salametteri hi algon men qaim kurmattaka mejeheni enage akhaya ves ekankan libuman eden ei eggotaka ves algon ituru kame koranje kamennu hamekani hituge adin ruhemvi edemvi emme rangaluwegin edigin hunnamvi timaga akhaya tima libunu nota tima libuman ede fada kame libun ei emme rangalu kame gut mane ki ehem miheka nulibumuge maccan algon men niye kanda naalash hasadeveri nuwash hinharu nukurash anikunna meduga e hisabun algon menna mi wajib ada koraven agun irat koraviya baki mi mawduga itura waaka dakkalan inshallah den anna rekun du'a ka Allah subhanahu wa ta'ala algon menni islam dinuge mihira mativeri riveti akhlaq takun zinat terivegem wa baykamuga levu mai nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge mi mativeri irshad toga hifa egotuga gomme kuriyadda baykamuga levu wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in jazakumullahu khairan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.